Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün Mayıs'ın 16'sı Cuma akşamı kunu. Biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Ukrayna Yuqarı Radası yanı saylanılgan prezident Volodymyr Zelenskiy'nin inauguratsiyasını Mayıs'ın 20'sine tayinledi. Karar leyhasına 315 mebus kol tuttu, sual kıskartılgan proceduraga köre bakıldı. Parlamentnin kun tertibinde 8 karar leyhası var idi. Olardan ikisi mebusler tarafından kabul etilmegen 19 Mayıs hakkında. Başka teklifler ise Reyberov'ge koyulmadı. Tantanalar Mayıs'ın 20'sinde sabah saat 10'da başlanacak. Yuqarı Rada'nın oturuş zalında prezident Ukrayna halkına ant edecek. Дуже добре, що нарешті визначилися з датою. Pek yaxşı oldu. Nihayet kun tayinlendi. Neyse bu meselenin muzakere etilmesi tezden bitecek. Konkret şeyler hakkında laf edeceğimiz, çalışacağımız. Tışkı işler müdafaa nazirleri baştabının ribiri kim olacağını muzakere edeceğimiz. Nihayet mahkeme sistemasında olayatqa şeyler hakkında prezidentinin noktayı nazarını yaşatırmız. Çılgıcı Svetoslav Vakarchuk uzde ötkerilecek parlament saylavlarında iştirak edecek. Bugün o Golos siyasi fırkanın meydana getirilüvi hakkında ilan etti. Siyasi kuchning şeri Golos Kerchek denişmeler fırkası. Vakarchuk siyasetke hazırlanganını böyle izatladı. Ukrayna halk talap etken Kerchek denişmelerge muhtaçdır. Rusiyanın tecavüzünü hatırladı ve memleket düşmanға karşı turmak ve öz tehlikesizligini korçalamak gerek olganı koştu. Çılgıcının fırkasında gönüllüler, Donetsk avalimanından Kibark ve sabık memurlar. 2007 senesi Vakarchuk endi Yuqarı Radaga saylanılgan edi. Ama bir yıldan son öz isteginin siyasetten çıktı. А сьогодні, на жаль, Верховна Рада Yazık ki ama bugün de Yuqarı Radamız geleceğimizni yok etken zerli batak kalana keldi. Bunu dönüştürmek gerekmiz. Ukraynada bu nasıl yapılganından herkes bezdi. Biz Ukrayna iqtisadi vastasının paralar kırsızlanganından bezdik. Kırım'nın işgali neticesinde Ukrayna iktisadi potansiyalının bir kısmını gayip etti. Şu cümleden Karadeniz'deki neft-gaz yataklarından liman infraterkibinin büyük kısmından müdafaa sanayi kompleksinin devlet şirketlerinden marum kaldı. Mevzunu muhbirlerimiz devam etti. 27 миллиардов долларов. Rusya işgalinden sebep Ukrayna 27 milyar dolar gayip etti. Bu para ogumuzdaki 4 yıl içinde Ukrayna'nın dış borç ödemelerine musavi. Energetika sektoru işgal sebebinden kararının 7 milyar dolar gayip etti. Her yıl Kırım'da tahminen 2 milyar kubometr gaz kazıp çıkarılaydı. Kırım'da 18 gaz yatağı kaldı. Memleket 4 burgolav cihaz gaz nakliyat sisteması ve tahminen 1200 kilometr esas gaz borularından marum kaldı. Bunun ile de fiyatı 800 milyon dolar olgan neft ve gaz kazıp çıkarılması için 2 teren burgaluv platforma ve gaz ile dolu 1 milyard kubometrlik anbar. Epası bu aktivlerinin sahibi Naftogaz Ukrayna Milli Aksiya şirketi edi. НАК «Нафтогаз України» отримав Naftogaz Ukrayna Milli Aksiyalı şirket GAK'da ekimlik mahkemesinin kararını aldı. Karar müsbettir. Mahkeme Rusiya aktivlerimizin gaybında qabatlı olganını isbatlap olduk. Endi zararını ivas etmek gerek. Zararga 5 milyar dolar fiyat kesemiz. Почти 2 миллиарда долларов. Elektroenergetika sahasında Ukrayna tahminen 2 milyar dolar gayip etti. Kırım'da 4 güneş elektrik stansiyası ve Kırım Enerji şirketi kaldı. Onun fiyatı 1 milyar dolar. Ukrayna 40'tan ziyade zavodunu da gayip etti. Onların arasında Avrupa'da en büyük titan dioksidi istisalcılarından birisi Kırım Titanı Orjonikidze adını Akyar Deniz Zavodu ve Deniz adlı gemi yapıcılığı şirketi. Sonkisinin analogları Rusya'da yok. Şirket tez yaldağan gemilerini işlep çıkara. Şarapçılıkta zarar kurdu. Kırım'da 25 bin hektardan ziyade yüzüm bağları kaldı. Yarımada'da 8 iri şarapçılık şirketi çalışaydı. 2013 senesi olar büdjetke 1 milyard grivna getiriydi. После аннексии İşgalden son pek tez küçük işhanelere kapalmak başlandı. 5 yıl içinde onların sayısı 10 kat azlaştı. 2013 senesi 15 binden 1000'ge kadar 2018 senesi.
Кырымда 80 банк çalışaydı. Епасы ярымада бөліклеріні, банкоматларыны ве параларыны қалдырып кетті. Ашат банк тахминен 300 бөлігіні ғайып етті. Гага махкемесінің қарары Русия малия шirketке 1,3 миллиард доллар ве файзлеріні ödemek керек. Приватбанк эки филиалы 300 бөлігі тахминен 500 банкомат ве 700 терминалдан марум қалды. Епасы олып Кырым иқтисадиятына ве инфратеркіп инкешафына 1 миллиард доллар ятырды. Айны бұ пара үшін бүгінде Приватбанк Гаагада махкемелеші. Укрзалізниця тахминен 650 километр демир yol тешемесіні ве 1,5 бен вагон ғайып етті. Ел ишгалден евел демир yol Кырымға нақыле товден 300 миллион гривнадан зияде қазанайды. 2013 сенесінің сонunda Кырымда en iri mobil alaqa операторы МТС еді. Украинада есе бүгінде Vodafone. Оператор mobil alaqa қоланыжыларының арасындан зиядесіне қызмет етеді. Бұ 1,5 миллион қоланыжы. Шымды есе ярымадада шirketінің тахминен 300 çalışқан сим-картасы қалды. Операторның ғайыплары 1 миллион 200 бин қоланыжы. Киевстар 13 миллион долларлық течхизатларыны ғайып етті. LifeSell 900 бин абонент ве 500-ден зияде станция ғайып етті. Бұның нетижесінде шirket yıllık келерлерінің 4%-ны ғайып етті. Чоқысы Украин шirketlері Русиянен халқара махкемелерді махкемелеші тәзминат одеваны беклейлер. Бүгінде әнді Ашатбанк, Приватбанк ве Нафтогаз махкемелерді ютты. Русия есе тәзминатыны одемеге ашықмай. Яралы Арбей СССР Украиндың жасы Василь Сорока операциядан соң екемлер тарафындан бақылды. Оның адвокаты Сергей Бадамшин хабар еткені кебі процедура әвел әлене операция япылған хастаханеде кечерілді. Сорока кечкен сене ноябрь айында Русияның сыныр гемелері Украин катерлері ве буксеріне уджум әткен вақытта яраланды. Уджум нетижесінде 24 денежде әсерге тұшты. Ешғалжелер оларны Кырымда яқалап қанунсыз суретті Русияге алып кетті. Москва махкемесі украинлеріні июнның сонына қадар тәқифле қалдырды. Олар қанунсыз сыныр кечевінде қабатланыла. Епасы денежделер озыны Арби әсерлер деп илан етті ве оларға Женева шартнамесіне көре даранылмасыны талап етті. Бүгіндан баста ешғалжелер тынчылықны дорт кере бозды. Бомбардыманлар Донецк вилаятында еді. Епасы Минскін лашмаларында ясақ силалар еді. Боқта Украина Мудафа назерлегінің спикері Дмитро Гуцуляк білдірді. Геже мина топыларындан боевиклер Новотроицкай майджелеріне атеш açты. Гранада атқычлардан есе Богдановка ве Павлопелі. Саба есе біраз тынчылық сүрген сон рус ешғалжелері Водяны тарафында мина топыларына құланды. Украин аскерлері арасында яраланған яда әләк олғанлар yok. Бүгін бұтын дүния вышиванка күні байрам ресми дегіл, ама бұна бақмадан оның ақында мемлекет тышында біле белі. Илк сефер акция 2006 сенесі Чернівці Милли университетінің студентлері тешкіл етті. Ама белі біраз сонра менлекін қылабындан сон олды. Ава вақыттан берлі ел майыс айының 3-ші жұмақшымы күні бұтын дүнияда украинлер ве Украина достлары вышиванка күніні кечерелер. Милли Киеп оның дүлберлігіні, озгүнлігіні көстерелер. Вышиванка күні там иш күні олсын деп акция темелчелер істеді. Бөлі етіп, вышиванка еске керек меген бір шейді гілді. Украинлерінің жанлы аяты олғаныны көстермек істеділер. Вона дуже яскрава. Оле ажайып, өзімі пек шен дуям. Менің үшін бұл халқымыздың тимсалі. Я святкую кожен рік. Ел қайдетім. Ақылымдан олғанындан екінші яда 3-ші сыныптан башлап. Сефері вышиванка кемеге тырышам. Өзім кімні чоқ қыдырдым, мен классик усліпні бегенем. Я її вибирав не просто так. Менің вышиванканың нағышы өзігін, о құрчалай, о мана ярдым еті.
Вышиванка конумуна себе тыле байрам буттун дуньядада. Украинлярны Аргентина ве Португалия элчиликлері хайырлады. Австралия пайтақтында милли галереяда есе вышиванкалар нумайшы кечірілді. Өзбекистанда Украина элчилігі бір ярыш кечірді. Вышиванканен фоторесім үшін бақшыш. Шартлар бойле бусен япылған фоторесімні элчилікнің сайфесінде тефсерлер тубунды ярлештірмек яда шахсиме тупнен yoламақ ярышта бірчоқ инсан иштирак etdi. Эйфель kulesi 130 yaşında 1889 senesi Gustav Eiffel butun dünya sergisi için bir kulle kurup yerli memorlar teşkil etken yarışta galibe kazandı. Onu 18.000 madeni detallerden jeydi, kuruculukka 2 yıl sarf etildi. İnşaatның yüksekliği 324 metr, ağırlığı 7.000 tonna, ersene bu yerine 7 milyondan ziyade insan ziyaret etti. Юбилей münasebeti ile Paris'te konsertler, sergiler, ekskursiyalar teşkil edildi. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, o'zingizga muqayt olunuz, saqlıqnen qalınız, ko'rishguncha.